Evo nas pred pijacom. Evo janjce peču. Interesantno ovdje, duže vrijeme godina ima kako se na ovoj lokaciji peču janjci, jel de? Peče se 50 godina. 50 godina? 50 godina. Jes. A baš je ovo fino, znaš. Tamo dok obršiš tamo po pijaci, dođeš ovdje i u auto. Ideš dalje, da. Denem reci, koliko je janjeta? 50 maraka. 50 maraka. Bitno je da je ukusno, znaš. To najbitnije. Nema i bolje u BiH. Nema bolje, jel? Nema bolje sigurno. Da. Znam ja ti uvijek odpečeš. Interesantno. Koji je ovo restoran? Aba, okrenite tu majicu, ne vidim. Aba, Aba. To stari. To. Svaka, Talić. A kako ime, nisam da... Almir. Umre sin Almir, da. Svaka čast, fin miris, Bogam, super. Ovo ti je pravo za peći, evo moraš 3, 4, 5, 6. 6 komada jedno moraš peći. Dobro, ali to bude i preko ljeta. Ljeta još 2 takve ravne. Jel de? Non stop se peče. Pa da. Pa narod se zaželi janjetne, šta ćeš to? Da. Dobro stari. Dobro, hvala ti, živ bio. Ej, stani. A gledaj kestenja, čovječ. Jes dobar masan, ne. Pravi kestenj. Gdje si ga nakupio, majstore? Ovdje u Sani? U Bužim. Tamo ima. Pošta, kestenj? 5 maraka. Kestenj? Imaju zamjeriti malo. Ti šta ja nosim po neke fraje. A da moraš probrati. Dobro je kestenj. Dobar kestenj. A meni je 5 maraka kilo. To mora mali. Gdje mora vaga 2 kilo? 2 kilo. Evo dok sam došao, mušterija došla. Svaka čast. Mora mali, Ko voli kestenje? Ne voliš ti, a? A znaš kako mi kestenje naliči na krompir onaj, znaš? Da, fino se rastu. Ono, kako? Još malo pa nestalo. Znaš ti šta je valja, to je nakut. Da, pa ima neko voli kestenje. Treba to nakut, da. Da plati dove, dažbira pa. Evo, prvo ćemo ovdje oko pijace, pa ćemo onda u pijacu unutra. Evo ima čarapa, šlafa, ovo su šlafe, ovo su pletene. Ovo bez priglavaka, ovo sa priglavacima, tako? Pa sve znam, čovjek. I luk. A kako tako malo krompira ostalo? Prodala? Jes prodala? Pa jesam, nešto prodala. Pa dobro. Mon kakav zatvor, čovječ. Koliko su čarape? Koliko maraka? Od isprve po 6, po 8 i po 10. Znači one sa njim priglavcima. Od isprva vrste po 6, po 8 i po 10. Ovo je jedna izgorica. Je li ona iz Gorica? Ne, meni pravila, meni. Aha, iz Gorica je pravila čarape. Koliko nije htjela, kao bi vam reći, i dala je žena za jedne čarape, jedna šlafa. Dala je 10 maraka. Je li to malo? Pa nije, za jedne šlape što je. Nije, ona je da kaže. Da. Znaš šta je najbitnije, koliko ja bar mislim? Znači mora biti ovčija vuna, ne da bude onaj janjeća. To se odmah raspe. Znaš šta? Pa da, to ja... Ja familija pravila čarape. Da, a onda ti znaš. Sada to. Da. To su mini igle ispod. Odakle si rodom, od Sane? Ja sam sad od Sane, ja sam iz Gornje Kamegrada. A ti iz Gornje Kamegrada? Aha. Koji je tačan dio? Moja kuća nosi broj 1 gore. Moje zasav se zove Hatiraj. Pa tako, znaš Pašu iz Hatiraja? Koga? Paša. Ramiza. A živi on u Alagiće polju, on je došao ovamo dole. On je rodom od ozgo. Lijepo ti. To je Ramiz Hadžić. Yes. Sin Reže. Yes. Dobro, ne znam čiji sin, ali znam da je Hadžić. Plav, viš. Yes. Da, on glumi nekog. Jel da, glumi? Da, on je dobro pričao. Dobar je on pričalca, fin čovjek. Dobro, hajde šta moraš. On je meni komšije. Dobar dan. Manje više braće. Doći mi gore snimati, ja ću njega nagovoriti da idem u Hatiraj gore snimati.
Možda te nađemo tamo kod Ja kuće. sam Olači Polj, A i ti su Olagići polj. O, pa vi ste svi Olagići polj, da. to 75. Da. Poš uzmati ti, hoćeš? Neću, ja sam onako, Aha, da se raspitaš. da, to je nam žena donela iz Gorica, čisti kod moje žene. Aha. Čeka, pa znam ja ko je. Darija Azra. A? Darija Azra. Ne, Nije ona iz Vakufa, skucane Vakufa. ne, ja. A oće ime Mujo. Da, dobro, to je. Šumara, kad ideš za Palom, kad prođeš sve ono gore, pa onda na lijevo je kuća. Da. Dobro. A Gorice su 10, kad Da, ideš za malo. Vakuf. Znam gdje je Gorica. Da. Pa dobro. Sretan ti rad. Živi stari, drži se. Ni djada bila tamo. Jesi bio ti tamo? Skoro je bilo, tamo u onome, ili Pećigrad? Pa da, skoro je bilo. Prije neki dan je bilo, da. Košto je testo? Super. 5 maraka. Daj mi 2 kile. O, mošno, pa svak po 2 kile uzma. Super, svaka čast. Neće niko da se zamara sa kilom. Ma 2 kile odmah i gotovo. Biti na televiziji, Biće negdje, reći ti ja gdje će biti. Pa da moramo reklamirati malo. A baš je dobar. Jesi ti Sanjanin, jes? Da. Ja sam Sazin. Ne vodim, ti si Sazina? Da. Ej! Koje mjesto? Ostrovac. Pa znam tamo sva mjesta ta. A? Znam. Početku odmah. Čim izađeš gore, Ma znam, Bog ti dao. U mene djeca išlo u madresu Cazin, ja 5 godina i vozio tamo, znam ta mjesta. Pa ja sam s Krasulja rodom, živim pri Jedru. Pa ja. A baš mi je drago da si došao, vidiš, čovječ, iz Cazina čovjek došao. Pa dobro, nisam snimao, ne znam, znaš, kako kažem, svaka čast. Pa meni čudno, znaš, ovoliko kestenja u Sanskom mostu, znaš. Da. Super stari, hej, haj živ bio, prodaj sve. koliko bude naplatio. Pa bit će. Ne mora drugčije. Pa ja. O, vidi ovo. Ovo s pečurke ti kažeš šampion, jel? Gdje okreni malo da vidimo od ozdo kako izgleda. šampion, To su livadarke neke. A vidi, noži te su jestive, jel? A prvi put vidim ovakvu vrstu. Je interesantno. Pa da, narod ne zna koje su jestive. Da. Dobro. Pošta ovo kurzovu? To je 2 kile, jel li pa ko? 2 kila 6 maraka. 6 maraka. Aha. Dobro. Je li pravo vaše ili? Super. Evo Lukan, ima bijelog, ali nabavio sam za sada. Ništa, hvala ti sve, živa bi bila. Evo ovdje imamo. Vidite? Cerić. Ja gledam, vuko su dijete, oni da odustane mi nisu ništa izgubo, bilo je to. Koje sve vrste meda imaš? Vidim vamo imaš bagrem. Evo, piše, Bagrem. Evo, livada bagrem, kesten šumske, ovi 4 vrste. Dobro. Vidim ovaj podlug. Aha. Super. Ma da vidimo šta ima na ovome štandu, da. Evo mladog luka već ima. Prodala. Evo šipova, pošto šipu? Prodala, ja sam zaklala. 5 maraka, nekako su sitne, a? Godna tako. Jel da je godna takva? Nekako su sitne, a? On je napisao koliko je cijena, šta okolo je slušao. Hoće to. Ona da će potom Pošto su ove faraone? Nije to već stand. Evo doći sa žena. Ovo vidi ovo. Ovo je peršum. A šta je ovo drugo? Ovo je celer. Je li to celer? To je celer. Ovo je drugačiji neka. Ja imam prostanjaku. A zavisi Ali mi je drugačiji neka. imaš Ima onaj lisnati, ima, jel? Bravo. Kako? Ja to zovem muško-žensko. Žensko je uvijek rodno, a A žensko uvijek rodno, ja. rodno ima više lista. Aha.
A pravo gledaj kako je onaj, nije ga diralo ništa, pravo fin. I to je to. Jes. A šta je ovo? Izvini, šta je ovo? To je smrekla, recimo hljek. Kako, ona ima dosta naziva. Aha. To je to. Da. Šta su ovo sokovi neki, nešto? Ovo je sirće, ono je sok od trnina. Ovo sok trnina? Od trnina, jeste. A to ti je od jabuke med, neko kaže pekmez, neko med. Da. Ali ima od šljiva ne, je li ovo šljiva? I šljiva je na kraju. Ovo? Ne, Ovaj? taj. Ovo je od šljiva, aha. I koliko skreće od šljiva? Od šljiva 12, od ovoga med je od 20 maraka, ovo je 5. Aha. Kod mene, a sad kako kod Pa dobro. Pa znaš kako imam neke rodice, moram poštivati malo koje priči i uzeti ću od njih, znaš. A uzeo bi onaj od šljiva, ali uzet ću od nekog drugog svina, ali eto, šta moraš? Nije problem, to je to. Dobro, hvala ti, živo bilo. Ovo je sirće od jabuke, to je za obroke, to je za masnoću. Da. Neko za mršavljenje, neko. Da. Uglavnom, sve svemu prirodno je, dobro. A odakle ste? Iz Sane? Ili? Ja sam iz Sane. Sane, dobro. Da, to imaš od fin mjesto, na početku pijace, super. Pa, to ipak sam ovdje, plaćam već duže. Ja sam imala 100. Da smo imali neke te probleme dok su oni vama sastavili, tako da smo imali prostor. Ja nisam mogla tu se kretati. Stare osobe sam propustila, došla sam ovdje, molila ponovo, godina sam radila. Dobro, fino. A plaćam i dalje rezervaciju za ovo mjesto. Dobro. Doduše imam ugovor sa Ajratom. Dobro. Dobro je, kako ste Hamdija? Dobro, hvala. Hajde Hamdija, pa zar nešto? Selam, merhaba. Mogu li tebe malo? Odakle ste tu Sane, lično sličano? Da. Pozarim ja kod njih kad treba se tići. Iz Gornjeg Kamegrada rodom. Ovdje živim. Da, iz Gornjeg Kamegrada. I Šačiraja da nisi. Došci. A Došci, Došci. Da, Došci, znam, tačno, tamo gdje se skreni. To je bilo, Jest. kako da kažem, jedna priroda. Sana i Kamegrad. U Došćima je fina raja isto. Da. Znam Došci, Bog dao, imam zeta gore na Okraču, pa odmah dok skreneš, odmah su Došci. To je sve povezano. Da. To je sve moje. Da. Sve moje. Dobro, hvala ti, živa bila. To ti jedeš negdje u hranu. Ti se izvalio pravo, ono kuberio se, a? Kaj beg, bola. Ko beg? Jaja si prodao, vidim, još malo, jel? Domaća, jel? Domaća, jel? Pošto će jaja? 7 maraka, 10 komara. 7 maraka, 10 komara, da. Odakle si jaja, iz kog mjesta? Koprivna. Koprivna, Gdje siću? Ne, sjedim. Pa ti svakoga znaš, čovječe, ej. Pa ti uvijek za mnom ideš, ti svakoga znaš. Ti trebaš ići sa mnom. Kako ne znam, A? Vanča. Ozbiljno? Ja rekao da nisu ulice, Dobre ljude moraš poznavati. Jes. a hoteli. Ajo, da. Gledu u dućanu nije bilo, a bilo je. Da. Dobro, živ bio. Malo koristite 9 volta. Pa ja. Koja vrsta ovo sad budimke? Najbolje brojan para. Pa ne mogu ja, on je visok čovjek. Ove su dobre. Pa dobro, ali ove su, aha, ali vidiš kako su krupne. Valjda što su veće, da su bolje, jel? Ne mora znati. Jel bitno koliko kora debela, jel da ja mislim? A? Ne mora biti sve više Pa ne, evo viš šta je dobra, jest. Viš kako kora debela? Ovako je kora, ovako onda je... Jes, ne ima zelena, jes, nije sazrla. A ova ja mislim da je najbolja, po mogu. Koliko trebalo biti? Ova, ja sam skoro... Kako masirača, ne mogaš ti njoj sad svakako. A ljudi sad interesantno i supe pravi od masirače. Znaš ti zato? Žena je pravila dok smo imali svija. Jel ne? Ima malo posla, kod nje teže obuti, ali... Gdje si ti sio? Ti onda malo se oko Sane, nisu... Gore kod benzinske nego prvo. A ona je, aha, gore, madam, pa dobro. Onda ja, djeca ošla van, ja i žena ostala sama, mi sve da. Pa dobro, šta ću, ako nije potrebno, šta Ma možeš? nije ni potrebno.
Pa nije potrebno i onda šta će? Ma ja. A ne može se. I koliko je potrebno? Ne može se ni raditi, jel? Pa moraš malo ovako hodati, kroz pijac. Pa nema, ovo smo i jaran. Sve tvoj jaran. Sa njima, pa ovo rođac, ovo jaran. Ej, dobro. Rodili smo i puno na pijacu ovog gore. Kad je bilo gore, ja znam kad je gore bilo, sad se malo skratili, kako bi rekao. Protne, ja sam gore nikako. Da. Jes. Dokle si ti? A ja sam iz Donjih Krasulja, a živim u Prijedoru. A u Prijedoru? A ožniti Sanskog mosta, ma sve čoveče. U mene sve štima, ej. Poezija osnovne. Demišec. A Demisgrad? Demigrad, viš, ja sam promašten, trebao se... Koja je? Burnić. Haj, hvala ti bio. Kvalitet, sam mi u nas je bitno da ima kvalitet. Da. A bitno je prodati sada. To je bitnije. Raba ako ne prodao. Da. Raba mu ide i prodaje. Evo, ti si uzela brašno, izgleda. Namirila se brašnom. Namiri, stvarno malo brašna, malo paprika, malo. Biće pure, biće kuruze. Da. A možda i uljavić. Mole, ovo? Pa mi kažemo svakako, zato si izazove. Nemam, ne znam mi, oni tam. Oni tam, za njih stalo ne znam mi. Evo ga. Znači mora svak sebi uzmeti robu koju hoće, vidiš? Slobodno bira. Probirati. O, to je dobro, je. Pa to je dobro. Zašto ste majmuni? Koji majmun? Ja ne znam koji... Mahune. A mahune, Sedar Markiš. Majmuni. Gdje je vidio majmune? Pa ima danas majmuna dosta. Glume majmune, zna. Ima više. Imaš 3 vrste majmuna, koji hoćete. I ti stvarno njega razumila da on rekao majmuni. Kad je pošta majmuni, ej. On je srodnik. A interesantno, ima onaj jedno mjesto, Majmunska ostrva, tako nešto se zove, ozbiljno ima. Kažu čovjek postao od majmuna. Pa je, pa nije puno pogreši, jel? Nije ni čudo što ličimo na njih. Da. Svaka čast, ti sam onaj humor pravo dao danas. Svaka čast. To kaže, onaj ime se to rade, ali nemam s kim. A kako ona tebe razumela da si rekao imala majmuna? Ne, nešto se ona zamislila, a? Radni smo. Jeste znaš šta će njemu proći? Ja sam se zgubla, gdje vidi majmune. Eto, karfiol, dobar. O, selam alejkum. Snim tebe malo. Dok me pozdravljaš, onda moram, jel? Čekaj, pusti mi ruku. Ja ne poznam. Pa ja sam s Krasulja. Ja tebe poznajem, ti mene ne. A ne mogu se sjetiti. A ti ja ne poznaješ? Kako da ne poznajem? Gdje reci? S Krasulja. Pa eto vidiš da znaš. Možda su Golaji tamo. Bio, nisi. Gdje smo se sreli? Pa u školi, u djetinjstvu. U školi? U školi, u djetinjstvu, svakdje. Bog ti dao, gdje se predstavi? Bolje dana stariji. Ja ili ti? Ti. Pa gdje smo išli zajedno? Nismo veliki? Pa na Velović smo išli. Aha, kako se ti zoveš? Jukić. Jukić? Senat. Jukić Senad. Ti si onda negdje tamo, Amerika, jel? Nisam. Vidiš čovjek šta ima, Bog dao, gledaj. Gledaj ove čovječe, one klagija, gledaj ovi sofrica, gledaj ovo gdje si našao. Zatrljati noge. Uzela mi žena skoro. A gledaj ono gdje si našao za klagiju mjesta, interesantno, uzmino. Gdje si ti, kako si? Dobro, ti stari. Odakle si ti došao? Trnova. Trnova? Dobro. Ceto čarapa. Starajte. 7 maraka, najjeftinije. Jesi ti ikad uzmao ove vunene fabričke? Jel pitaš mene? Da, vunene fabričke 5 maraka. Za cipelaza. Znaš šta, meni je problem najveći čarape. Zovem se noge, vjeruj mi. To u uvima se ne čuje vuna. A to je dobro u čizmama. Kod mene 5 kila 12 maraka.
Daj mi i kreća 5 kila. Mogu li ja tebu kadar? Ne. Ne može. Dobro. Nemojte da vi se muž ljuti. Da. Izvolite. Da. Ja mislio samo iz Trnove suho meso prodavaju, A i Šehovaca su oni, jel? Aha. A to je prije Trnove, da. Jeste, kako ste? Uzma li narod ove pustekije? Slabo narod klanja, jel de? Sve više narod klanja. A sve više? Pa da. Sprema se katastrofa. Reci. Jedna krečica. 5 kila, 12 maraka. Jorak ime nosi dvije. Pa to je neko tko. Majstor, vi imate ovo svega, vidim. Nema čega nema. Masti. Šta je ovo sve ovo? To je sve za liječenje, za bolesti neke unutrašnje, jel tako? Čajevi, svašta nešto. Da. A vjeruju da sam ja jednom išao Maksus, onaj u Banja Luku gore išao. Onaj tražio tako te na onoj pijaci gore, kod Boske, ne znam da znaš. Tražio ovako neke baš čajeve te. Gdje to reklamiraš? Pa na YouTube. Da. Što? Pa dobro. Znači ti liječiš sve ljude faktički. Na prirodan način, pa dobro. To je čaj. Na prirodan način, to je vrlo bitno. Lako je tabletama, ali ovo je na prirodan način. Pa da. Vi se okrenite tamo. Šta vi sada dobacivate? Ljudi moji, ovi žena, neće da su u kadru, a hoće pričati. Šurno je pričati. Fino. A šta je u ovim bočicama malim? Ulja. Imaš šta za masažu i to? Nemaš, ne držiš to. Samo za unutrašnju upotrebu, jel? Kako bi rekao, za organizam. Da. Dobro, stari, živ bio. Jesi i sane ili si došao od nekud? Okolo. Ne šeći. Dobro, ne moraš ako nećeš. Brekinja to je? Brekinja, da. Koliko ovako visoko naraslo? Pa ja bi ga slušao. Ali valjda mora malo sad otkinuti, prekratiti, a? Ne treba ništa, evo to. A malo neravno, onaj stablo nije ravno. Ja bi lakše se penješ kad je rodi. Ali to mi je poznato brekinja naziv, ali ne mogu se sjetiti. To ti je sitno, kako ti rekao, kaj je oskoruša. A ko je oskoruša? Znam šta je oskoruša. Ali nije ovo. A nije oskoruša? Da. Dobro ti kad se razumiješ u to, ozbiljno? Ja? Da. Kako se neće razumijeti? Je li ovo tvoj štand? Jeste. Aha. Sad ove budimke da vidimo. Ova je dobra dok je krupna. Imaš i ribe. Pošta ti riba? Riba 10 maraka. 10 maraka? Da. Koja je ovo vrsta? Je li pastrnka? Šta je ovo? To je plotce. Aha. Vjeruj da ja sam pastrnku i ne znam još jednu vrstu da jedem. Ali ovo je bolja riba. Jel ima puno kosti? Ima ona sitni kost, ako se speče, moraš jest kaj ne boj se. Ali to se naraže na pol centa, samo izražeš. A vjeruj da mi je na nas sitna smeta. A mi smo juče u lovu iz Tafereša, 4 kila smo ispražili. Da. Gdje ideš u lovu? Ovdje okolo? Idemo ovdje po našima. Da. Sukuda je, bilo gore u Trmušinu. Da ne ideš možda sa Čamilom? Iz Hrusta, ne ideš? Idem sa Suljom, Ališć, to je moj brat i ovaj brat drugi. Ima ovaj Mehovi Nikolić, Sejfo, Haraši. Idem mi. Da. Šta još ovo imaš juhki, vidi ovo? Kurzovog imaš? Trhana. A ovo je trhana. Da. A šta ti je ovo? Rakije? Rakice. Da, vidim ima nešto. Da. Dobro, super. I pošta s budimke? 2 marke. 2 marke? Kila? Pa dobro, ova kora baš, što je deblja, bude bolje, jel da? A i boja dobro. A špice trebao si pokupiti, pa... Neka imam ja špica dovoljno. Da. Ribe. Evo ribe, dobro. 2 marke kila. 2 marke. Haj, uzmi onaj. Tapkaj malo. Haj, kad sam došao kod čovjek. Tapkaj malo.
Dobro, stari, živ bio. Samo joj toliko treba. 60 sa 60? 60. Brote, gdje toliko širinu? A? Dobro. Centi. A centi? Trebaš je, gdje je ono? Ne, ovo Kalemljena. nije kalemljena. Nije kalemljena. Nema nigdje nastavka. Nema, ovo nije kalemljena. Rađa sama. Ovo, Onda moraš do ovdje zakopati. a? Možeš slobodno. Ma moraš dokle hoćeš. Pa je. Zato ti kažem, za svaku voćku treba da ima 60 sa 60. I ne treba zalivati. Ako gdje, Ne treba sol zalivati. Pa toliko joj treba. treba zalca kad se sadi, znaš, treba zalca. Dobro, normalno treba joj dati vode. Svež ovdje jebote. Mora počasti. Čekaj, ovća. Ovca ti vrti jebote. Vrće se onaj... Kazi će ga policija, čovječ, vidiš koliko je dugačka, Ha, neće. Koga, mene? Meće on krp. Šta će me policija? Pa uvijek dugačko ovo. Što ima veze. A nema tablice, nema broja, ne mreš. Imam ja, viđam zada. Ima numer, evo. Ti slikaš ono što ne treba. Da. Slika je ono što treba. Da. Svaka čast. Ja pitam vam u gori na poljoprivrednoj, došla sa Anice. Kupuje narod normalno stvar. Svakakvi. Ako imaš išta za mene, a kaže šta trebaš? Rekao, trebam brekinju. Ajde, dalje, brate. Rekao, potrud se, pa nabavi. Ovo Pa da, oni samo prodaju. ne smije da izumre. Da. 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 Evo, ne moram ja Ovo ti bicikl. kako sjesa. Pa neću ni sjediti. Njeno je drvo jedno teži kad je osjećeš, kad je... A bude debelo, jel da je stablo? Zavisi koliko pusti da ne raste. Ko kruška. Popnije se, u mene je bilo u klancu, penjali se. Da. A velika krošnja bude, jel da je? Nisi to jeo nikada? Pa znaš šta, zavisi Pa ne znam kad da je. bi bila sama. Ja sam u Oskoruše, onaj, to. A pitam ja tebe, jesi ti jeo Brekinj. Vjeruj da ne znam. Pa ne znaš, Ja sam mušmulje i onaj Oskoruše, a ne znam da tebi brekinja. ga ti opet govoriš ono Pa što ne bi znam, trebao. ne znam kako izgleda. Ti ne odgovaraš na pitanje. Pa ne znam, Pa ne znaš ni kako izgleda. pa ne znam. Koje je godište? 64. Ajde, mladi. Mlad. Mlad. Nikad bi znao šta sam ja pojeo kitova. Znaš šta je glogić? Znam. Enako slično tome, samo što je ona krupnija. Da. I oblik drenjka. Da. Oblik drenjka, znači duguljast. Ja. A kvalitet za jest ne mora bolje na zemlji negdje. Da. Ukus sličan je mušmulji. Mušmulj sličan. Ja sam mušmulje jedan. Samo mušmulje pojedinačne. Mušmulje jedem redovno, ono kasno se zrijevaju mušmulje. Sad je njihovo vrijeme. Ma da. Sad se omekšavaju. Ma da, znam. I one su take. One su... Ovo je kasno. Da. Već je trest. Da. Moramo ovaj znak moramo osloboditi. Ako bi slika, radar, ako bi uspio. Ma neće. Da zna. Neće. Ha? Ti ako sve svaka čast. nikako upravljati neš moći. Ma drž rukom. Čekajte, ma neću bolamo, čekaj, ma naći ne. Kakav je teren? Brekinja, šta li je? Brekinja. Jel ne da sam je pogodio? Jesi, brate. Jesi kaš čuo tamo? Nisam Boga mi, nisam nego vidio listi brekinja. Ja sam A ti se razumiješ? u grmeću je. On je mojih godina. On zna. se čuje. A da, 50 Koji si ti godina? Pa ja sam na sepeta pojeo ovoga. A ja? U jesi kad dođe, recimo, ovo vrijeme, ovaj period. Kad kažeš koje si ti godine? Šta misliš? Šta znam, Guhni. Oj, reći, nema veze, bolan. Reci da je mlađi, nema veze. Ti reci, kaži ti. Ha? 69 godina, 68. Nema 70. Evo ruke. Tako? Podmadio si me. Pa znao sam da će problem. Bolje je se rekao manje Ajde nek. ti sad reci meni. Ja tebi reći, ja nisam... Koliko ja imam? Ja nisam Nije on nikoga. prorok.
Ja nisam ni pogađao. Možda si... Ali viđaj kako čovjek izgleda, viđaj lica sa 72 godine. Možda si mlađi od mene. 72 godine, pogledaj kako... 74, 51, 26. Ne prebacio sam se. 72 godine čovjek, vidiš kako izgleda. Dobro, kažem, dobro se drži. Mi ovi koji smo malo populni, ima malo ove mišne, a da mi oslabimo vidjeli kako bi se bili malo stariji. Bili bi stariji. Ne bi. Ali mi malo smo populni. Ne bi, znaš kako? Vijaške ove strelce što imaš od ozgo. One te izdaju. One te izdaju. Još bi više imao kad bi omršavio. Da. Pa to ti kažem. I onda još bi izgledao stariji. Onda kad bi obršio, tebi se crta znala više, znaš. Ona povukla bi se. Koža, znaš. Ovako popunio malo i stoji. Da. Dobro je. Drž tu liniju i super će biti. 2 godine stariji od mene. Kažu da čovjek, kaže, posao da ga nije. Ja sam počeo raditi 66. kod dječaka, imao 16 godina. Gdje si radio? Nisam znao gdje je ključ tada. Čuo glavo, nisam znao gdje je ključ. Ošao Starigrad na Hvaru, na more, tamo u Splitu, od Splita 3 sata još trajektom, išao sam u Starigrad tamo. I to pod Drobilcu. Eto, znate dobro šta je Drobilca. Pod Drobilcu, onaj njihov mašur. Kamen Drobilca. Izbaci, podbaci. Onda sam se snašao, onda sam došao do malo veće funkcije, zavolio je taj šef, on imao 2 brata, ali on je mene zavolio, on je mi dao tašnu para, rekao gdje će materijal nabaviti, gdje će uzimati i ti nemoj više po Drobilcu, samo zapiši kad je Drobilca počela, kad je završila i to je tvoje. Uključena kamera. Eto, pa selami, Džemajlu i Sabri, svima. Da. U selu je sve u redu, svi smo dobro, živi, zdravi. Da. Asfalt ide do vrha. Do vrha? Do vrha, do mezarja, eto. Aha, dobro da znaju to, da. To je dosta, samo da me vide. Da, dobro. Rekao, hoću li naći ko je ta osoba, sad me na palo. A znaš što, čekaj, ali znaš kako, zapamtio sam time, ne znam prezime, nemam pojma, ali imam sestru Šefika zove se i zbog toga zapamtio sam ime, znaš. Ali htio sam toga dedića, ali nema ga, šta ćeš? Nema zvuda bio danas malo, Boga ne radi, on do ploča. Da. I još ti svaki dan na pijaci, ponedjeljak, srijeda, petak. Ponedjeljak, srijeda i petak. Po to svaki dan. I subota ključ. A vidiš ključ su? Moram uključ doći jednom snimati isto. Može. Tako da znaš. Šta te čeka, Ne čeka. Dobro. Hajde, živa bila. Hajde. Skoro 50 godina. Sad si penzija. PMG sam ja. Da. Jesi za Bežigradom ili si prije Bežigrada ili si za Bežigrada? Centru. Ti si rekao 7. 7,5. Evo. Super. Da. A odakle si, Sane? Ja sam iz Šaplja. A ti iz Šaplja? Kako se prezivaš? Kazić? Kazić. Ti iz Kazić? Miš možda rođaci? Ja sam ti svirač i pjevač. Svaka čast. A stvarno je teško. Umre mali, bavio se muzikom, pjevom mislim. A vrlo je teško svirati i pjevati. Mislim, treba. To bez obzira. Samo treba se. Kako se zoveš onda? Ja sam Hazim Kazić. Hazim. Kazić. Iz sela Kazića. Jesi tamo gdje su gdje onaj mlin, gore uz onu stranu? Više mlina. Pa ti si me rođaj. Eto vidim. Sad ću te reći dok ugasim kamer. Ja. Sad ću te reći ko je šta je. Evo i to je malo da snimim trgovca. Dobro. Evo Albanac prodaje voće i povrće. Evo uzet ću od njega šljiva. Bez košpica uzet ću. Evo, Šefika. Evo uzet ću šljiva. Ne budeš li Džemajlu i Sabri odnio taj snimak, plaćaš. Pa vide on mene prati, on će to vidjeti odmah. Evo i to mislim. Ti si dobro naučio jezik, jebo. Vjeruj da sam ja onaj albanski naučio, ali ružnom reći, samo psovanje, znaš, Znaš, i ne volim to koristiti. Nemoj da to ni koristim. Neću da koristim to, pa da. Bićeš bijen onda. A kako se ti zoveš? Bajram. Bajram?
O, Rođen dan Bajrama, pa zato nosim ime. na dan Bajrama rođen. I Bajram, svaka čast. Pravo ime. Ovdje ima za 9,5. Za 9,5 maraka. Dobro. Bez košpica ja ću uzeti. Evo sad ću ja samo da... Ne, evo ja snimam još. Šta još imaš ovdje? Nemaš banani, nemaš. Ošle. Banana je na šit. Uzet će od ovoga ovamo, preko puta. 9,5. Banana je na šit. Ovo je to priča albanski. Ne znam ja albanski, šta će? Banane su prodane. Grdne rane. Uzet će od ovoga. Od ovoga sanjenja. Jel da vi se svađate, ko će platiti? Pa da, jesam. Brate, grdne rane. Pa da li do otle došla? Još bolje. Ko će prije, Bravo, bravo. Meni ćeš kil banani bar. To koliko ima. Taj. To ste, vidiš, pravo s dobre. Pravo s dobre. Čekaj, ti onaj, od onog momka što pjeva, jel tako? Jesam. Moj zet dođe, ja se prvi puta budem onda i tako. Ti prvi puta? To je hud. Da. Hoćeš ti taj? Jesam. O, Bog ti dao! Moram ti donijeti... Vidiš, voliš destinaciju gdje vas svojim odeš gore, snima se družiš. Trebam ti donijeti, vidiš neke, isvitaš mi fleksovi to. Vidi, sakrivam, vidim te svugdje ovako. Nemoj reći! Pa da, vaza ono. Bez košpica, bez košpica. Kilu jednu, da. Momak vidim fino, pjeva uvijek tamo i to tamo. Pa prekinuo on, Bog. Jel prekinuo? Pa da, ali je ženio se, jel tako? Nije se ženio. Nije se ženio. Nije onaj... Jel on, vidim njega, to prezime, vidim to. Pa dobro, on vozio brzu poštu ovdje, možda ti je dolazio. Pa da, možda i ja često... A ne, ja plavi momaka puno, znaš. Nema. To... Da. Ima plavi momak, vidite. To mi je babo i mama, razumiješ, mama je rodca, tako. Da. Donjeća imam nešto, baš onaj... Kad dođeš kod bude gore, kod... Ma da. Idemo ovo izvaži. Ja ću ima reći kakav si. Jel ta žena s Krasulja? Neće ona da priča, ništa. Mala jes. Slušaj, ja imam komšiju. Slušaj, ja imam gore familiju. Gdje? Dedići. Agana Dedića, jel znaš? O, kako ne znam, Bog da. Ja sam se gore podhranila i podigla. Budeš li kakvu mučku, ubit ćemo te. Kako mučku? Šta je s tobom, Bog da? Samo da si mi odnio sa Abrijovima. Viće on video ovaj, da. Ja sam se gore podigla. Aha. Agan i ja, od 2 sestre djeca. Nemoj reći. Kako ne znam, a ja ga volim pričati ko i ti. Vidi se. Da, vidi se da ste familija, rođaci. Nismo zločesti. Da. Ne. Ama nije lijepa, nemoj je skidati. Kako nije lijepa žena, Bog da, vidiš. Nije, ima plave oči. Pa znaš ti da se plave oči rijetkost. To je, da. Ko more, jest. O, nema nikoga. Ovu ženski daj molim. Gdje, hajde reci, koju? Koja hoće pričati? Onu plavu. Alo, Refika, imaš mušteriju? A žena zauzeta, pusti kraj. Nije zauzeta, ona se doći. Vidiš da ima mušteriju. Nije zauzeta žena. Slabo. Slobodno. Aha. Pa ima ovih papuča, ima. Klompi, ima šta hoš. Da. Prije se ono uvaktile, one zepe nosile i to, nema to sad. Moj zepa, samo slabo traži narod. Neće narod zepa, hoće narod da je modern sad. Da. Narod da je modern. Ovo je dobro ima za kupatilovi papuča. Sad ide zima, sad će se oblačiti. Nema veze ako je pločice negdje, koga su, ledano je. Mora prodavati. On drži do sebe, ako ne drži, on mora i bos. Pa moraš držati, ledano je svakome. Bez obzira na godine, da. Je tvoj štand, jel? Moj. Tvoj štand. Moj, mami tamo preko puta vas. A i ovo isto vaša. Super. Dobro. Ovdje jedno vrijeme... Aha. Samo jesam li makla ona oči, čekaj da se joj dođe. Ima samo ova 2 kolačića, ali na tere bijela.
Ime i prezime, kako zoveš? Ikreta Tahirović. Tahirović. Prezime poznam. Sve što imam fino prezime. Jes. A djevoječki Hopovac. Hopovac, znači, pa ti si iz Prijedora? Tako je. Iz, čekaj. Čarakva. Znači, ovo su se ostali, pa da, poslije rata, ma da. Ovdje mi je najljepše. Da. Pa je bilo lijepo, tu više nije lijepo. Pa ja sam u Prijedor dole. U Raškovcu ja sam. Dobro. Dobar izbor ima. Evo ovdje ima. Za djecu, sve. Ima svašta. Ko ima para, nek dođe. Bumda. Da, bez para ne dolazi. Nema bez para ništa. Da. Ode on. Aha, ode. Zifa? Zifa, tačno. Kako prezime? Hodžić. Hodžić, jeste vi iz Hateraja tamo? Nisam, Boga, Banja Lučan. Čovjek mi Banja Lučana, ja sam Kotorvaroš, Rame. Kotorvaroš. Ja išao na svadbu tamo. Kod Kotorvaroša. Pomozi mi reći. Šiprege? Ne. Od Kotorvaroša ima 5 km tamo prema Tesliću tamo onaj put. Tu je prema Kako se zove? Maslovara, Šiprege. Nije prije Maslovara. Vrbanjci. Vrbanjci, bravo, Vrbanjci. To je gornji kraj, a mi smo vama na drugi kraj, Ravne. Da. 105 km. Da, baš fino. Pa ima ovo dosta. Od Banja Luke je ostalo, da. Da, moj čovjek Banja Lučan. Da nije iz onoga... Iz Novoselije. To poznato, ali ne znam. Nemamo... Iz Bastas. Bastas. Sad je to sve poznato. Pa išao sam tim putem tamo preko Maslovara, gore u Teslić. Jednom sam žurio gore na aerodromu, u Tuzlu, i gužva neka bila, kad on hoće oko 3 sata, znaš, iz Prijedora krenuo. Ako idem evo ovdje, preko Kotorvaroša. To je nablo gužva, Igore, to nije normalno. Da, pa dobro, ima još sada kad svijet dolazi, ako idete ljeto možda. Pa ljeto bilo. Vjeruj da sam u minus stigao čekirat kartu. Eto, mogu sam izgubiti let, što se kaže. Gdje vi živite? Pa ja sam u Prijedoru, ali dolazila mi rodica, od sestre, ćerka. Sad u Prijedor živiš? Da, u Prijedoru sam, da. A nisam rekao Sanski most snimao, rekao, nikako pijacu. Hajde vidim kako narod hoće moći ta snim, znaš. Eto, dobro. Eto, hvala ti. Nešto ima i zavjese, samo prodajem zavjese. A ti držiš i vamo sve? Pa u tebe sve s tvojih štandove. To je moj Evo. Šifa, trgovinska rada. Super. Modo. Ona se sječu se na dužinu, zavisi koliki. Modo. Ti podvrćeš i sve gore. Modo. Radiš Super. Samo što se malo drugačije će biti, vjerovatno svjetlost je. Da. Naranđasto bude, ali uglavnom to moje šivanje. Ma da, taj obrub, sve tu. Sve. Zavisi po metru koliko je, imaju od 10 maraka kako se kreće dažbe? Do 30 ili? Od 10 maraka do 25 maraka po metru. Sve su, ma da. Ali samo im šivanje. Ma da. Imaju od 10 su tamo u boksu. Vjeruj da žene znaju dok pogledaju. Kad dođu žene u kuću nekom je, prvo gledaju store. Interesantno, Prvo, ne, ozbiljno. Gledaju store, imaš fine store, da ne kažem sad ko je rekao, ali interesantno, to je uvijek tako. Pa da. Pa to je žensko, žene vole zavjese. Vole zavjese, jes. I najvoli promijeniti zavjese, znaš. Obično mora ima dvoje, znaš. Jedna je promjenu. Pa jedne zimske, jedne ljetne. Ali interesantno, ovi bijeli, mi to operemo u veš mašini. I odmah je višaš, onako. Pa da. Mokro. Možeš ako ne gužva se. Da se ne guža, odmah je obisiš, ona se isuši, znaš, u centrifuganju isuši, pa da. Baš fino. Tako ti je tu. Dobro, hajde, baš hvala, hajde. Prijatno.